برئیس حسن اکتای بپرسم سروک ناوندا لیکولینان یا کافکا سامین هاج انقرل گل میادم باش برئیس. از خوازم بگمان جو مثلا پیواجوی آشتی و جارسری دست پی بکم. افدام اگه تشتکی برچاف کو به ل پیواجوی آشتی و جارسری برف پیش بچه خویانا که براستی. افتی واتیا کو هر تشت باش بریو دیچه یان ختمیه. Evet, hepinize iyi bayramlar diliyorum. جشنوا پیروز به براستی کشف هوا معنویه جشنان دا دوستایتی برایتی و خوشبینی پشتکوه و ایروژی گشتان گرینگ چه بون مهپه و دم پارتی بدالی سردان هف کرن و جشن هفته پیروز کرن حتی ها چه سردان او قاسی بال نکشانده بون افجی گلکی گرینگش با پشکتنا پیواجوی او خباته کش با پشکتنا پیواجوی تین کرن و گاویم که ده بین آوتن و ده چه ببه ده انجامه که باش بخارا بینن اف بریارن زحمتن لی سردانا هر دو پارتیان یا دو آلی و کپیک هاتیه ده وی پیواجوی ده گشتانه که گلک گرینگ yani mizginiye geçadana ka geleki giring de raya geçti ve ka sürprize ki bebejin bir süreçle karşı karşıya kaldık. Dem parti denav avaka nuda cibigre am tişteki wasajira rubru bebinin. Brez Oktay mebesta ve eve kuve dem parti nava hükümeti de cibigre. Yani hinek vezaretan vergire? Öncelikle önümüzdeki günlerde despeke drojin peşta de lejnaya dadvar u dozgar ve lejnayan hel ve derece cidden partira kontenjanak hat cida kirin ve ka MHP de وزارت که نگرالی بلد حکومت داده پستن گرینگ ور بگرب ده پیواجو بو صبر روا بچه پیوندین ترکیه که ده آستا بلندانه به باکوره عراق بحرم کردستان را و به تایبتی لسوریه لحف کرنا پیاده و شامه و ده گوتم که تب دو وزارت الو داره به تمثیل کرن افتش چکر او کشف هوا که بهار آواکر نه دپش درین گرتی دا اف مجارت آخافتن لجبر کوین اشتن نبیت شکی راستی ام نکارن باخفن لی دبکو به دو وزارتا به تمثیل کرن دم پارتی دوی واری دا دم پارتی بردوام دل دروی سیستم هاد گرتن و جور پیدا ده درفتا که ببینه کد نف سیستم دا پروژه خواب جیبی که دم پارتی جشنه هر کس لحویه هفدیتن اقدنابرا سروکمار ترکیه و شاندا امرالیه دجی پیکوره گلو روجاوی دیار بویه و هلوستا سروکمار ترکیه چبه و بحثا چوره کرند و هفدیتنه ده پشتی جشنه وقتی واجی گود ده گشتانن گلکی بالکش چه ببین او رخصتن ترور که سال 1973 هاتنا آواکرنه دراستی آوان لجهان نینه و عبدالله اجالان جید ناموی دمن پشت هاتا خواندن گود ادین نه به ترور ده سیاسی بوار سیاسی دناف جواب کدای جه بگرن و پلان و پروژه خواهد جیب کن به تایبتی جی
اريشا حماس يا حفت جوتمه و بشتاريا بأواك وكالات يا إيراني ام لحرم الشر بوكالات دبينن دي كردجي دي لروجلات نافين لفدري دي ودرفته ام ببينن كو بروجه خو ام ببجن كريار خو تشتو خو بريا سياسي جيب كن دبشتي ججنه دم بارتير او درفت به آماده کرن کو دناف هف پیمانیا پارتیین جمهور دا جه بگره آلوزین کو وان روجان جبر گرتنا امام اوغلو چبونه خونی شاندانو گرتنا کو چبو یا گله کساتنه گرتن کارن باندوره که نگاتیف لپیواجویا آشتی و چاره سریه بکن گلو Evet, Milliyetçi Hareket Partisi heyeti Partiya Tevgera NATO Paras Sekreteri ve İsmet Büyük Atsaman Serdana Aviya Dem Partiya da Öztürk Doğan Ani Rojave ve İsmet Bekci Avaki Baldari Bersif da Ugo Ev Micar Çiye Peş Darazi u Dve Mrov Lizede Ser Ne Akfe Jber yani itirazın Öztürk Bek Gringin yani şaradaraki کو هالبجارتن هاتیه هالبجارتن و سر پست خواه یعنی بوی آوایی درخستن آویش پست جالی مافن مروی و نای قبول کرن افتشت گوت خاندکارن که هاتنه دست سر کرن هنه و کولانن پروتستوین لکولانن هنه دوی مروف ببینه که اف پروتستوین دموکراتیکن و لبرانبر خواپیشاندارم تندوتیجی کار نینه خواپیشاندانن به وی آوایی دا و مروفی که درد کفن کولانان دا دوی مروف نرمتر تف بگره دوی واری دا اعتراضا استرک درغان گرینگه و هجاه دمنرن دمک مراف مجرا امام اغلد نفخدا بنرخینا و 3 سال جه البجارتنا سرکوماری را هیا دم مراف لد بینه اندامن پارتیا دادو گشه پیدانه یه ناک پارتیا دام دبینیم که ترسک چکر و دپشتی و ترسیجی اف به واژه دست سرکرنه و گرتنه دست بکر اف آلوزیا کا دمکیه منهاد بینن دپشتی جشن روش آسایی ببه و که هندزانن دوشم و سهشم بطانه جشنه بو سر کمر افتشیل برچعو گرتن و بطانه جشنه نه با نه روش درش کر و خاص که او آلوزیا خواپشاندانان کم برزوکتای بحچلی ایروژی داخویانی اکدابو بحثا نویساندنا دستور که نوجی دکه دبیجه دوی دستورانو ده هر کس گاربه خو ببینه گلو و کرد دوی دستورانو ده چاوا بینه پینا سکرن ماده یا 66 دیگو هرتن گلو مروف دکاره الهیویه به؟ Evet, Türk'ün gazetesinde Bahçeli İrod Rojname Türk'ünde daxuyaniya berfrehda u zanyariyen balkeş de orada hene jibeli guherdina destureke yani aştiya ka hamu ali kabul bike u lisar ma fehem walati bune desturi da cedigre baka kom bari demek kom god devjbo guherdina desturi de دم پارتی دناف حکومت دا جی بگره و پیوستی به پشگیریا 400 پارلمانتران هیا و دوی واریدا دوی آک پارتی مهپه و دم پارتی بینا با هف کمیسیونک بی آفکرین و لسر لحف کرنه هنک خالین دستوریت کارم بینا گوهرتن دوی دست بکی جشن تمام ببه و پشتی جشن تایبتی شاند و تایبتی جی جهگرتنا دم پارتی به راست آنج و
وەکی دن ji derva ku dê ev tişt pêk werin tenê nexala 66 dibe ku xalên din jî ber çavara bên derbaskirin û pêvajoya demokrasiyê pêşkeve divê derê Partiya Dada Geş û Pêdan herî sê de li ser dibare berbijêrbûna Serokkomer Erdogan disekine guhertina va xalana ji bo wan girîngên ew dê nêrînên xwe bînin ziman û li ser lihevkirinê tê çaverêkirin ku guhertineke destûrî çê bibe yanî helwesteka girîng ya Baxçelî destpêka pêvajoyê ve heye û di wê rojnameyê de jî anî ziman ku aştiya civakî di nav civakê de bê qebûl kirin û hemû kes xwe di nav vê sîstemê de bibînin weke ku min destpêkê jî anî ziman divê Dem Partî beşdarî navendê bibe beşdarî hikûmetê û di warê wergirtina biryaran da cih bigire pêvajoyeka girîng bide destpêkirin ku wê dî Dem Partî bi rengekî ji rengan di nava hikûmetê de di hinek postan de cî bigire danûstendineke bi vî rengî di navbera Dem Partî û MHP û AK Partiyê de dest pê kiriye gelo Yani şöyle diyebiliriz. Em vî awayî bibêjin niha Partiya Tevgeran Destperest piştgiriya hikûmetê dike lê bi fermî ne şirîkê hikûmetê Hüdapar jî di nav hikûmetê de ye lê belê di warê wergirtina wezîrtiyan de çi postê wan nîne weke vê mînakê jî Dem Partî jî wisa xuya dike ku dê nav hikûmetê de cih bigire lê weke wezîrtî wê wezîrtiyan werbigire negire ew jî dê piştî hevdîtinan diyar bibe yani lijneya bilind a dadwer û darazê de dê endamên nû bêne helbijartin û li vê derê li gor zanyariyên kulîsan kontenjanek bo Dem Partiyê hatiye veqetandin û di warê ku Dem Partî pêvajoya nû da bibe şirîkê hikûmetê zanyariyên girîng dideme yani em bibên pêşbîniyan dideme lê ev tiştpêkana ku di encama hevdîtinan da pêk were lê belê tiştê em zanin di kulîsên Enqerê de tiştên girîng têne axaftin yani di nav Sûriyê de jî yani entegrebûna PYD bi hikûmeta Şamê ra ku dê wan ra tev bigere û ew dibe ku ew modela Tirkiye hem bandorê li Iraqê hem li Sûriyê bike û ew jî derfeta beşdariyê Dem Partiyê bona hikûmetê zêdetir dike. Siyasî jî hate kirin beriya cejnê bi taybetî gotin wê Demirtaş derkeve di cejnê de li gel malbata xwe be pişra wezîrê dadê got tiştekî wiha di rojeva me de nîne dibe ku piştî cejnê girtiyên siyasî jî yên weke Demirtaş bi kêmanî bêne berdan Yani bununla ilgili iki görüş var. Derbar ve de din nêrîn hene yek ew ku dê afiyeka giştî bê ragihandin di çarçoveya vê afiya giştî de girtî de ku dê girtî bêne berdan an jî de mînaka Selahattin Demirtaş da derbarê Demirtaş da dadgehê biryareka ku bi dawî bûye nedaye û piştî cejnê egera berdana Selahattin Demirtaş tê axaftin li dema em bi giştî binêrin divî warî da xebatek li ser afiyeka giştî heye ji ber ku di 25 pêncemîn û 75 salvegera Komarê da ev hatibûn ragihandin lê di sed salê da nebibû dibe ku bi bonaya sed sala Komara Tirkiye ji afiya giştî bê ragihandin belediyelerdeki tutuklamalar ve Dem Partililer divê çarçoveyê de jî şaredariyên Dem Partiyên kes endamên ku di nav Dem Partiyê de kar kirine û Selahattin Demirtaş yên weke wan ku girtîgehan dane dibe ku bêne berdan lê ji hezar û rî zêdetir xwendekarên ku beşdarî mîtîngên CHP bûne û hatine girtin berdana van jî dê eweke demokratîk ava bike Tirkiye zemîneke demokratîk. Tu ji Enqerê mêvanê me bu zor spas. Ez spasiya we dikim cejna we pîroz be.